Siyalibingelela sihlobo esithandekayo. Sibonga uhlangana namhlanje mbama ngesikhathi senkonzo. Sokuyisikhathi lesiyane esihle esisithakazelela sonke sokuba sizwe ilizwi likaThixo. Asondeleni ke ezindaweni zethu lapho esikhona. Ake sibeke phansi imisebenzi yethu. Sekele konke sikusebenzayo. Khathesi sibhekana nesikhathi selizwi lenkosi. Asithathe namabhayibheli ethu sonke. Omunye nomunye azifundele ezwini likaThixo. Isikhathi sokuba uThixo akhulume phakathi kwethu, thina asivuleni inhliziyo, sivule indlebe zethu, uJehova akhulume simuzwe, bese sisenza lokho akutshoyo. Sihlobo esithandekayo, singavula inhliziyo sizwe ilizwi likaThixo, abagulayo bayakuphila. Abantu baza kuzalwa kutsha, bangcweliswe, bembeswe ngamandla kaMoya oyingcwele. Inkosi mayisibusise sonke nxa sisondela ethebulini lomphefumulo wethu. Igama lenkosi